hashingiwe ku makuru atangazwa n'uruhande rwa M23 umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo urabura amasaha make ukajya mu maboko y'uyu mutwe ku nshuro ya kabiri. Ibintu bikomeje guhindura isura rwagati muri uyu mujyi muto ariko utuwe n'abarenga miliyoni 2 aho wabaye isibaniro ry'akavuyo kari mu mpande zose. Muri uyu mujyi nta mirwano irimo kuhabera uretse ko nta cyizere gihari cy'uko itaza kuhabera mu bihe biri imbere. Impamvu ubwoba buhari nuko uyu mujyi uteraniyemo abarwanyi barenga 10,000 ndetse ukabura ibikoresho bikomeye by'intambara by'ingabo za Kongo. Kugeza ubu umutwe wa M23 ugose umujyi wa Goma ku rwego rukomeye cyane. Uko iminota ishira niko abarwanyi b'uyu mutwe barushaho kwigira imbere bagana kuri uyu mujyi. M23 yasohoye itangazo ivugamo ko iri mu rugendo rwerekeza ku kubohora Goma. Ni mu gihe Perezida Felix Tshisekedi yayoboye inama y'abaminisitiri agategeka minisitiri w'intebe gufata ingamba zigamije kwigiza inyuma umutwe wa M23. Ibintu byifashe biti Goma mu by'ukuri. Bite by'intambara irimo kubera ku rugamba hagati ya M23 n'igisirikare cya Kongo. Ese ingabo za MONUSCO n'ingabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SAMI DRC zirimo zirakora iki? President Felix Tshisekedi yavuye mu Busuwisi gitaraganya agaruka muri Kongo aho yakoresheje inama ikomeye cyane irimo abasirikare bakuru. Iyi nama ishobora gufata imyanzuro yabuza M23 gufata Goma. Hanyuma se ibya General Major Peter Chirimwami waguye ku rugamba byamaze kwemezwa na guverinoma ya Kongo byo biragira izihe ngaruka? Umuryango w'abibumbye wavuze ko ibirimo kubera Goma bishobora kuvamo intambara ikomeye cyane imwe simusiga ishobora kototera akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ubwoba bwa Loni bushingiye kuki? Iyi ntambara ko kirashoboka? Hanyuma ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza basabye abaturage babo kwitegura guhunga byo bihatse iki? Ibi byose reka tubigarukeho tubahaye ikaze. Imirwano hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za Kongo yongeye kubura mu gitondo cyo kuri iyi tariki ya 24 y'ukwezi kwa mbere. Ni imirwano yibanze mu bice bya teritwari ya Nyiragongo muri groupement ya Kibumba. Amakuru avuga ko iyi mirwano yabyutse ikajije umurego. Yatangiye hagana mu gitondo cya kare. Abahaturiye bavuze ko batangiye kumva urusaku rw'ibisasu biremereye kuva ku isaha ya 11 z'igitondo. Ibice bya Kilimanyoka na Kanyamahoro nibyo byabereyemo imirwano ikomeye cyane. Amakuru akavuga ko bitandukanye nuko ibintu byari bisanzwe kuri iyi nshuro humvikanye urusaku rudasanzwe rw'imbunda ziremereye mu gihe hari hasanzwe hamenyerewe imbunda nto. Ahandi habyutse habera imirwano ni mu gace ka Masisi. Aha M23 imaze iminsi yarahigaruye. Gusa mu nkengero zaho haracyari abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FDLR banze kuva ku izima. Ni nabo babyutse bagaba ibitero bikomeye cyane kuri M23 mbere y'uko umutwe w'irwanaho. Ibi bitero bivuga ko byari bigamije kwihorera ku rupfu rwa General Major Peter Chirimwami Nkuba wari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru akaza kwitwa na M23 mu gace ka Kasengezi. Nyuma y'uru rupfu abasirikare ba Kongo ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bafashe icyemezo cyo gukora ikimeze nko kwihorera, ari nayo mpamvu baramukiye mu mirwano ikomeye cyane n'umutwe wa M23 kuri uyu wa gatanu. Amakuru ku rupfu rwa Chirimwami yabanje kugirwa ibanga n'uruhande rwa Kongo. Gusa ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko umwe mu bantu ba hafi ba Perezida Tshisekedi yakemereye koko uyu mugabo wari ufite uburambe mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo koko yishwe. Na makuru kandi yashimangiwe n'inyandiko ya Loni yavuze ko uyu Chirimwami yishwe n'ibikomere. Reuters nayo iri mu bemeje aya makuru mbere. Gusa mu ijoro ryo kuri wa gatanu nibwo guverinoma ya Kongo yemeje bidasubirwaho urupfu rwa Chirimwami. Kwihorera kw'iyi mitwe bifitanye isano n'uruhare rw'uyu mugabo mu bikorwa byo guhuza FDLR, Wazalendo na FARDC. Gusa muri rusange ku munsi w'ejo ntabwo hiruye imirwano myinshi kubera ko nubwo hari abagerageje kwihorera ariko abarwanyi benshi baciwe intege n'urupfu rwa Chirimwami. Ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi ejo yavuye Davos mu Busuwisi yihuta cyane agaruka mu gihugu nyuma y'uko guhera ku wa kane intambara yari iriwe ica ibintu mu bice bya Sake.
Amakuru avuga ko Kongo yari yizeye ko itapfa gutakaza Sake, nubwo abarwanyi ba FARDC bari babizi ko abarwanyi ba M23 bari mu misozi yikikije. Ntabwo ari ubwa mbere M23 yari igerageje gufata uyu mujyi, kandi ubwo yaherukaga kubigerageza ntabwo byari byayishobokeye nk'uko amwe mu makuru abyemeza. Ibi byatumye FARDC yizera neza ko ifite ubushobozi bwo guhangana na M23, cyane cyane kuri uyu mujyi ufite kinini usobanuye cyane muri iyi ntambara. Gusa ubwo Tshisekedi yumvaga igisirikare cye cyatangiye gutsindwa ku rugamba, yahise afata icyemezo cyo guhagarika inama yari yagiyemo, agaruka mu gihugu mu buryo bwihuse. Akigera muri Kongo yakirijwe inkuru y'urupfu rwa Chirimwami. Amakuru akavuga ko uyu mugabo ari we yari yizeye kurusha abandi bose mu bajenera afite bashobora kugira icyo bakora kuri M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Bivuga ko Perezida Tshisekedi yakoranye inama n'abasirikare bakuru mu ngabo ze baherereye Kinshasa. Iyi nama yari igamije kurebera hamwe impamvu umujyi wa Sake wafashwe na M23. Uyu mujyi wari unasanzwe urindwa n'ingabo za MONUSCO ndetse n'ingabo za SADC, ari nazo zagiraga uruhare mu gusubiza inyuma ibitero bya M23 mu minsi yashize ubwo uyu mutwe wageragezaga kwigarurira uyu mujyi. Gusa kuri iyi nshuro ibintu byari byahindutse, kuko M23 yagabye igitero simusiga ikoresheje abarwanyi benshi n'ibikoresho bifatika birimo imbunda zirasa kure, birangira ibashije kwigarurira uyu mujyi. Icyatunguye Perezida Tshisekedi ni uburyo imbaraga za M23 zabashije guhangamura abasirikare ba MONUSCO barwanya inkundura bashaka kurengera uyu mujyi, ndetse abagera kuri 3 bakakomerekera, ariko ibi byose bikarangira bawutakaje. Abasirikare bakomeretse ni abakomoka muri Guatemala. Hagati aho MONUSCO yemeje ko irimo gufatanya na FARDC muri iyi ntambara. Icyakora M23 yaburiye izi ngabo inshuro nyinshi, izisaba kwitandukanya n'aba barwanyi mu rwego rwo kwirinda ingaruka mbi zabaho, cyane ko M23 yari yavuze ko itarwanya izi ngabo z'umuryango w'abibumbye. Ubusanzwe ziba zifite mission yo kwirwanaho gusa aho kugaba ibitero. M23 yasohoye itangazo ivugamo ko inshuro nyinshi yasabye izi ngabo kutivanga muri iyi ntambara, ariko ibi ngibi zikabyanga, ari nayo mpamvu yafashe icyemezo cyo kwerekeza ku mujyi wa Goma. Abaturage barimo guhunga bava imihanda yose aharimo kubera intambara, nta handi barimo gukatira uretse Goma. Ibihugu bikomeye birimo Amerika n'Ubwongereza byasabye abaturage babyo kwitegura kuva muri uyu mujyi usa nk'urimo gutakaza ubuzima. Mu ijoro ryakeye rishyira kuri uyu wa gatandatu, ibice byinshi by'uyu mujyi nta mashanyarazi byari bifite. I Goma ubuzima ntabwo bukiri bwa bundi. Muri uyu mujyi muto urimo ubucucike bwinshi bw'abantu, kuhabona ubuzima bwiza birasa n'ibigoye, bitewe n'uko ari umujyi ukunze kubamo ibibazo by'umutekano. Kenshi ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwira za video zerekana abantu barimo kwamburwa ku manywa y'ihangu, abapolisi basingira mu muhanda bakarwana n'abaturage, amasasu avuza ubuhuha mu gitondo cya kare, n'ibindi byinshi bibera muri uyu mujyi bikerekana ko uyu mujyi udatekanye. Gusa ibintu noneho byarushijeho guhindura isura ubwo M23 yatangazaga ko yiteguye gufata uyu mujyi usanzwe ari umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike, Bwana Lawrence Kanyuka, ku gicamunsi cyo ku itariki ya 23 muri uku kwezi, yavuze ko abatuye umujyi wa Goma bababaye cyane, abateguza kubohorwa. Akababaro yavugaga nagashingiye kuri rwa rugomo twavugaga mu kanya rwamaze kuba ubuzima busanzwe mu bice bitandukanye bya Goma, rugaherekezwa n'ihohoterwa ndetse no kubura ubutabera ku bahohoterwa. Kanyuka yaragize ati abaturage ba Goma barababaye cyane nk'abandi banyekongo bose. AFC M23 iri mu nzira ijya kubabohora, kandi bagomba kwitegura guha ikaze uku kubohorwa. Ntabwo bakwiye kugira icyo batinya. AFC M23 igiye kubazanira amahoro, niko yavuze. Ijambo rya Kanyuka ryari rifite igisobanuro gikomeye cyane, kubera ko mu gitondo cy'uwo munsi imirwano ikomeye yari yabyukiye mu mujyi wa Sake uri ku birometero 23 gusa uvuye i Goma. Indege z'intambara za kajugujugu n'izindi ntwaro zikomeye cyane zari zakoreshejwe n'ingabo za Kongo mu guhangamura M23 yasaga n'iyariye Karungu, ariko bisa n'ibibaye by'ubusa.
Mu gihe rero ibintu byarimo bicika isake, abaturage benshi bahungiye Goma, biyongera ku bandi benshi cyane bari barahahungiye muri iyi minsi imirwano yari imaze igihe irimo kubera mu bice bikikije Goma. Ibi byahise bigira ingaruka zikomeye cyane kuri uyu mujyi n'ubundi udasanzwe wubatse mu buryo ushobora kwakira abantu benshi. Uyu mujyi uri munsi y'ikirunga, nta hantu hanini ushobora kwagukira urebye ku buso bwawo, kubera ko mu majyepfo hari ikiyaga cya Kivu, mu burasirazuba hari u Rwanda na pariki y'ibirunga, mu majyaruguru hari ibirunga, mu gihe mu burengerazuba hari uduce tw'imisozi ihanamye. Kwakira impunzi nyinshi byahise bisobanura ko ibiciro ku masoko byiyongera. Amakuru aturuka i Goma ashimangira ko kubona ibyo guhaha bigoye cyane, cyane cyane ibituruka hanze y'igihugu. Impamvu irimo kubitera si nuko mu by'ukuri nta bicuruzwa biri i Goma, ahubwo nuko abacuruzi bamwe banze gucuruza ngo batamara stoke yabo, nyamara batarabona uko ibintu bihagaze. Ubu bwoba buri mu birimo gutuma abaguzi bahendwa cyane, kandi bakaba nta mahitamo menshi basigaranye uretse guhangana n'irizamuka ry'ibiciro. Ikindi kibazo kinini kiri i Goma nuko ibicuruzwa bimwe na bimwe bitarimo kubasha kugera muri uyu mujyi. Mwibuke M23 iri mu bice byose bikikije Goma. Bimwe muri ibi bice byari bimaze igihe biberamo intambara, ku buryo bitari bigishoboka ko imodoka zitwara ibicuruzwa zibigeza i Goma mu buryo bworoshye. Hari n'ibicuruzwa birimo ibiribwa byari bisanzwe bigera i Goma ariko biturutse kure, mu duce tutarimo kuberamo imirwano. Ibi ariko nabyo byagize ikibazo kubera ko byinshi binyura mu gace ka Sake, kandi gaherutse kuberamo imirwano ikomeye cyane, yatumye imodoka zikorera imizigo ziba zihagaritse ingendo. Hejuru y'ibi byose hiyongeraho ikibazo cy'uko abakire b'Igoma benshi batangiye guhunga rugikubita. Aba bakire b'abacuruzi babyutse bahungira Kinshasa na Bukavu mu gitondo cyo ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa mbere. Mu gihe badahari, birumvikana ibintu birushaho kugana habi. Byinshi mu bicuruzwa birimo gucuruzwa i Goma ni ibirimo guturuka i Rubavu. Gusa ibi ntabwo bihagije ku mujyi munini utuwe na miliyoni 2 z'abaturage. Hagati aho, ibikorwa bitandukanye byinshi byamaze gufunga imiryango i Goma. Amashuri yafunzwe ndetse n'amasoko amwe namwe ntabwo arimo gukora. Mu mujyi rwagati ubuzima burakomeje nk'uko bisanzwe, gusa bamwe mu bacuruzi barimo gufunga amaduka yabo kare, abandi ntibirirwe banayafungura. Icyo barimo gutinya ni akavuyo kadasanzwe kari muri uyu mujyi katewe n'igihunga gituruka ku makuru y'uko M23 yawusatiriye ndetse iri hafi kuwufata. Mwibuke uyu mujyi ubarizwamo ingabo nyinshi za leta ndetse n'abarwanyi ibihumbi b'imitwe izwi nka Wazalendo. Muri uyu mujyi harimo kugaragara imodoka nyinshi zirimo guhungisha abarwanyi b'iyi mitwe, zikaba ari imodoka zirimo kugendera ku muvuduko munini cyane, ku buryo hari naho zagaragaye zigonga ambulance yari itwaye abarwayi. Ibitaro bya Goma nabyo ntabwo birimo gukora neza kubera ko byuzuyemo abarwanyi n'inkomere, kandi bakaba nibo barimo kwitabwaho n'abaganga kurusha abandi bantu basanzwe. Ku barwayi basanzwe kubona serivisi zo kwa muganga ntabwo birimo koroha. Mu gihe uru rubyiruko rwibumbiye muri Wazalendo rurimo guhunga, bamwe barahungana ibicuruzwa basahuye mu maduka bizababeshaho mu gihe kiri imbere. Ku rundi ruhande, benshi muri aba barwanyi barimo guhitamo guhindura imyenda yabo bagakuramo imyambaro ya gisirikare, ahubwo bakambara imyambaro ya gisivile. Igisa n'igiteye impungenge nuko abo basore bafite intwaro ari nazo bagenda n'abakoresha muri rwa rugomo twavugaga rwo gusahura. Hagati aho, amakuru avuga ko nubwo M23 iri mu mirwano, ariko ngo uyu mutwe ushobora kuba urimo kugirana ibiganiro n'ingabo za FARDC ku buryo zishobora kuva muri uyu mujyi wa Goma nta mirwano ibayeho, M23 ikawufata. Ibi ngo bishobora kuba ariyo mpamvu abantu babonye ubwato bw'intambara buva i Goma buhetse ibyo benshi bemeza ko ari intwaro nyinshi. Muri make, Goma ishobora gufatwa na M23 nta sasu na rimwe rivuze. Ibi turakomeza kubikurikirana. Ku nshuro ya kabiri mu mateka yawo, umutwe wa M23 wavuze ko ugiye gufata umujyi wa Goma, ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike, Bwana Lawrence Kanyuka,
yavuze ko abatuye muri uyu mujyi bababaye cyane, abateguza kubabohora. Mu itangazo yanditse ku rubuga rwa X, Bwana Kanyuka yagize ati abaturage ba Goma barababaye cyane nk'abandi banyekongo bose. AFC M23 iri mu nzira ijya kubabohora kandi bagomba kwitegura guha ikaze uko kubohorwa. Ntabwo bakwiye kugira icyo batinya. AFC M23 igiye kubazanira amahoro. Ijambo rya Bwana Kanyuka rifite igisobanuro gikomeye cyane. Mu bundi butumwa yatangaje, Kanyuka yamenyesheje ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO n'iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC ko nizigerageza kubarwanya ngo barirwanaho rwose. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zohereje indege z'intambara mu bice byegereye Sake kugira ngo zikure abarwanyi ba M23 muri uyu mujyi. M23 ntabwo iri muri Sake honyine, kubera ko iragenzura n'ibindi bice bikikije umujyi wa Goma birimo Minova hafi y'ikiyaga cya Kivu ndetse na Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Mu gihe M23 yafata Goma nk'uko ibivuga, byaba bisobanuye iki kuri uyu mutwe ndetse n'iyi ntambara irimo guca ibintu hagati y'impande zombi? Byagenda bite uramutse usubijwe inyuma? Goma ni umujyi udasanzwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mujyi urimo ibikorwa bya leta nk'inteko ishinga amategeko ya Goma. Hari ibiro bya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, hari ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, hakaba ibiro by'ingabo z'umuryango w'abibumbye, hari ibiro by'ingabo za SADC. Uyu mujyi urakomeye, utuwe n'abarenga miliyoni 2 ndetse ukagira ubukungu buteye imbere cyane ugereranije n'ibindi bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gufata uyu mujyi ntabwo ari ikintu cyoroshye, kubera ko ubushize ubwo M23 yawufataga yahuye n'ibibazo bikomeye cyane kubera ko yagabwaho ibitero simusiga ndetse birangiye usubiye inyuma. Nyuma y'imyaka 12 M23 yongeye gukomanga ku marembo y'umujyi wa Goma, kandi nk'uko byari bimeze ubushize, uyu mujyi urimo ingabo nyinshi za SADC, ingabo za leta ndetse n'ingabo za LONU. Mu gihe izi ngabo zafata icyemezo cyo kurwanya M23, uyu mutwe wamaze gutanga umuburo uvuga ko wakwirwanaho mu guhangana nazo. Uyu mutwe wateguje ko ushobora guhangana n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO n'iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC. Ibi ngibi babitangaje nyuma y'uko binjiye mu mujyi wa Sake, nyuma y'amasaha make M23 isabye ingabo za LONU na SAMIDRC kutivanga muri iyi mirwano. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yavuze ko nubwo izi ngabo zari zaburiwe, bisa naho zirimo kwitegura kurasa ku birindiro byabo kandi ngo biteguye kwirwanaho. Ati nubwo twamenyesheje SAMIDRC na MONUSCO ko M23 nta kipfa nabo cyangwa se kabidashaka kubagirira nabi, ibimenyetso byose biragaragaza ko barimo kwitegura kudutera kandi turirwanaho. Amashusho yafatiwe mu muhanda uva Sake ugana Goma yagaragazaga ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iza LONU n'iza SADC zisa n'izihunga zerekeza mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ku ruhande rw'ingabo za Kongo bivuga ko zatangiye kwifashisha indege z'intambara mu kugerageza gukura abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Sake. Amakuru aravuga ko ingabo za SADC zahungishije ibikoresho zibivana Sake zibimanukana zigana Goma. Ku rundi ruhande biravugwa ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangiye kwifashisha indege z'intambara kugira ngo zikure abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Sake. Bamwe mu baturage bari mu nkambi z'agateganyo ziherereye mu gace ka Mugunga mu burengerazuba bwa Goma bahunze berekeza mu mujyi rwagati kubera ubwoba bw'uko amasasu ashobora kubageraho. Ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri byose biherereye mu mujyi wa Goma bwasabwe kureka abanyeshuri kugira ngo basubire mu miryango yabo. Ibikorwa by'ubucuruzi nabyo birasa n'ibyahagaze. I Goma biragaragara ko hari ikibazo. Uramutse urebye neza ibice M23 yagiye ifata mu minsi yashize, urabona neza ko yagize igitekerezo cyo gufata Goma mu minsi myinshi ishize. Nk'ubu M23 yafashe agace ka Minova kari mu majyepfo y'umujyi wa Goma. Minova iri mu birometero 48 uvuye i Goma. Aha Minova niho haturukaga ingabo z'u Burundi zivuye muri Kivu y'Amajyepfo zikagana mu ntambara muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo M23 yafataga Minova, yarwanye intambara ikomeye cyane yo kwirukana ingabo z'u Burundi n'indi mitwe yari muri aka gace mu rwego rwo kukigarurira. Izi ngabo z'u Burundi
ni zimwe mu bahanganye n'abarwanyi ba M23 kurusha izindi ngabo zose muri rusange. Mu ntambara yamaze iminsi, izi ngabo zatanze akazi gakomeye, gusa zigashinja ingabo za Kongo kubima ibikoresho bigezweho, ahubwo ingabo za Kongo zikaba ibikoresho bishaje bituma badashobora guhangana n'umwanzi ngo bamutsinde mu buryo bufatika. Nyuma yo gutakaza abasirikare benshi, ingabo z'u Burundi zasigaye zagaragaye zimanuka zigana muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo ni mu bice bya Bukavu. Nyuma y'iyi mirwano, M23 yafashe Minova ndetse n'utundi duce tuyikikije. Ibimwe mu ntsinzi zikomeye cyane uyu mutwe wari ugize mu minsi ishize. Nyuma ya Minova, benshi batekerezaga ko M23 igiye kugana mu majyepfo igana za Bukavu. Gusa uyu mutwe waratunguranye ugana mu bice by'amajyaruguru ya Minova, ahagana ku kiyaga cya Kivu. Aka kari ko gace ka nyuma kari gasigaye katagenzurwa na M23 mu duce dukikije Goma. Muri make, Goma iragoswe kuva mu majyaruguru, amajyepfo ari naho twavuga ku kiyaga cya Kivu, uburengerazuba n'uburasirazuba. Igisigaye gusa nuko M23 ifata uyu mujyi. Amakuru akavuga ko uyu mutwe uza gufata uyu mujyi nta mirwano ibayeho. Impamvu nuko bigoye cyane ko igisirikare cya Kongo cyarwana cyonyine, cyane ko kidafite ubufasha bw'ingabo z'u Burundi. Biravugwa ko M23 irimo gusiga inzira inyurwamo n'abarwanyi ba FARDC na FDLR batifuza kurwana. Ibi ngo bigamije kugabanya ibyago by'intambara yo mu mujyi, intambara ishobora kwangiza byinshi. MONUSCO ifite abasirikare barenga 10,000 barimo n'abakorera muri Kivu y'Amajyaruguru. Ikirimo kwibazwa na benshi ni uburyo izi ngabo ziri bwitware, cyane ko gutakaza umujyi wa Goma ari inzitizi zikomeye cyane kuri zo, kubera ko niho zifite ibikorwa remezo n'ibindi bitandukanye. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Ingabo wa Afurika y'Epfo Angie Motsenka ari i Goma, yaje gusura ingabo za Afurika y'Epfo ziri mu ngabo za SADC zirimo kurwana Isake ni Goma. Benshi bibajije ikizanye uyu muyobozi muri uru rugendo mu buryo bwihuse. Bamwe bakavuga ko uru rugendo rwari rugamije kubuza ingabo za Afurika y'Epfo kurwana, cyane ko n'ubundi zitari zikunze kurwana kubera uburyo zifite ibikoresho bike ugereranije n'ibyo zikeneye. Gusa hari n'abavuga ko yasabye aba basirikare guhangana na M23 ku buryo bayibuza gufata uyu mujyi wa Goma, cyane ko uramutse ufashwe bishobora kuba igisebo gikomeye cyane ku ngabo z'icyo gihugu. N'umundi ziherutse kutitwara neza muri Mozambique, aho zananiwe kugarura amahoro mu duce zigenzura, bikarangira aho zari ziri hashyizwe ingabo z'u Rwanda. Ku rundi ruhande, M23 ifite umuco wo gushyiraho abayobozi mu duce twose yigaruriye. Byitezwe ko ari nako biri bugende Goma. Mu gihe byagenda gutyo, ikibazo gisigara ni ukwibaza icyo byaba bisobanuye. Byaba bivuze ko Goma ivuye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burundu? Ibise byo byaba bisobanuye ko Goma igiye kuba umurwa mukuru w'ikindi gihugu cyigenga? Ikizwi nuko Nanga yavuze ko intego za M23 atari ugufata Goma gusa, ahubwo ari ugufata Kinshasa. Muri make, intego yabo ni ugukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi ndetse na politike yose. Gusa na mbere ya Goma hari akandi gace k'ingenzi cyane, Sake. Uyu ni umujyi uri mu birometero 20 uvuye Goma. Ni urugendo rurutwa no kuva i Kigali ugana i Rwamagana, n'intera nto cyane by'umwihariko mu bya gisirikare. Kuva mu myaka 2 ishize, uyu mujyi urimo ingabo za SADC ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa mu misozi ikikije uyu mujyi hari abarwanyi b'umutwe wa M23. Uku kwegerana kw'impande zishyamiranye kwatumye hagenda havuka imirwano ya hato na hato ishyamiranya impande zombi. Rimwe ingabo zaturutse muri SADC zikavuga ko zagabweho ibitero bikomeye na M23. Uyu mutwe nawo ugakunda gutanga intabaza, uvuga ko uraswaho mu buryo budasanzwe bigatuma wirwanaho. Gufata Sake byakorohera M23 kurusha kugenzura umujyi wa Goma nubwo itabi urimo, cyane ko inzira ihuza Goma na Sake ari imwe mu nzira zikoreshwa cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru avuga ko bitewe n'imirwano ikomeye yabereye ahangaha Isake byatumye abaturage benshi bahunga bagana mu mujyi wa Goma. Ibi
byatewe n'uko intambara irimo kuhabera idasanzwe ugereranije n'intambara zari zisanzwe zihabera. Amakuru avuga ko iyi ntambara yakoreshejwemo intwaro ziremereye cyane ku buryo benshi banatekereza ko iki ari igice cya nyuma cy'iyi ntambara kuri M23. Iyi M23 ngo igomba gukora ibishoboka byose ikagenzura umujyi wa Sake. Sake ni umujyi udasanzwe mu burasirazuba bwa Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubudahangarwa bwawo ntabwo buri mu bukungu n'ubukire ufite gusa, ahubwo buri no mu hantu herereye. Agace uteretsemo. Ibi nabyo nta kinini bivuze ku baturage basanzwe, gusa kuri M23 Sake irasa n'ishyiga ry'inyuma. Impamvu nuko M23 yamaze gufata ibice bizengurutse Sake byose, icyakora ikaba itagenzura uyu mujyi mu buryo bwihariye. Uyu munsi M23 iragenzura ibice bya Minova, Masha ndetse na Mushaki. Ibi bice byose bizengurutse Sake, umujyi muto uri hagati yayo. Gufata Sake bishobora gufasha M23 kugenzura neza ibyo bice ndetse no koroshya urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa. Mu butumwa uyu mugabo aherutse gutambutsa nyuma y'uko Minova ifashwe, uyu mugabo kandi yanenze ingabo za Kongo, avuga ko iyo zisubiye inyuma ziba zirimo kugambanira igihugu. Fayulu yavuze ko gusaba abaturage kutagira igihunga nyamara badafashwa mu buryo bwose bushoboka ngo ari ikibazo gikomeye kandi n'ibisabwa bidapfa guhita biboneka. Hagati aho, umuyobozi w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Vital Kamerhe, yamaze gusubika urugendo yari afite hanze y'igihugu, urugendo rwagombaga kwerekeza muri Vietnam kugira ngo akomeze gukurikirana ibirimo kubera mu gihugu cye. Uretse Sake, indi mirwano ikomeye yabereye mu duce twa Lubero, Kayambi ndetse na Mambasa.